Magdalalang galal ren kaya nakang Angeleño asinambot king robotics competition king Japan. Ay report ng Patricia Mamang. Galal para king Pilipinas ing inuli ning Livingstone International School Nexus Robotics Team kay batasong kit ing pekamumunang Platinum Award ning bansa king Universal Robotics Challenge 2025 World Finals king Osaka, Japan. Peg maragul ng Mayor Carmelo John Lazatin II at ning lokal na kapanibala ning Angeles City ing makasalisayang tagumpening grupo api pakit king Gelingan at Innovation king Global Competition. Sinambut yung karelang Project Hiraya, metong a robotic system ang makatutok king disaster response, sustainability, relief distribution, earthquake at flood detection, pati namuri ding metong pang recycling reward mechanism. Mi sentro king proyekto, ing kakayanan darayang kaya nakangangeleño na gawang solusyon ang malyaring pakinabang naning mabiluga komunidad. King karalang courtesy visit king Angeles City Hall, dinake darayang estudyante, ing detalye ning proyekto kang Mayor Lazatin a personal mo namang sibukan ing Project Hiraya. Tuturing ning LGU na metong yang historical win ing pangapanyambot ning LSIS Robotics Team amigtas king bandera ning Pilipinas ape pakit king Gelingan darem Pilipino lakwas na rin kayanakan king larangan ning robotics at teknolohiya. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.